السلام عليكم سلام باشوتو ومن بحكوي بوصل بلدي نعوز تطوي تانا الحمد لله دال حسن بو ويو ومرحبا Syederalun pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov mengucapkan selamat kepada umat Islam di Republik Chechnya dan seluruh dunia dengan masuk awal bulan suci Ramadan. Video tersebut diunggah dalam akun Telegram resminya pada Jumat 1 April 2022. Untuk diketahui Republik Chechnya sudah berpuasa pada hari ini Sabtu 2 April 2022. Dalam pesannya, Ramzan Kadyrov menyampaikan kegembiraan kepada prajurit pemberani yang pergi ke Ukraina untuk melaksanakan misi tempur yang penting. Ia juga menambahkan seorang muslim masih tidak bisa tetap tenang sementara saudaranya seiman berada dalam jurang pertempuran. Oleh karenanya, Ramzan Kadyrov mengajak umat muslim untuk menjadikan puasa tahun ini sebagai pintu gerbang doa kemakmuran dan kemenangan pasukan Chechnya yang tak kenal takut. Alhamdulillah dal hasna bu ويو ومرحبا تبي دون داشا ريتم بيسبول بوتبول دنيان شو بولشار هارت بولشار دون تنديل دا ملاحة ويا ديل دعنيت دون ومرحبا شو دون ديك عملش ديك عبادة يو عدونش دونش لدا يو ياستر دون وي ديل دعنيت دود ماجش شو تراوي عشر عيدين سيرن ماجي دون لا ما جماعتي دا وي ديل دعنيت دا ملاحة برت قلت سباري دوشي برت إدسي داخل وقولدري ديري ديوش دون عمل عباج تردون سون شكا ديكي دير ولا